ya record. Lotshani nonke balaleli bomhatsho Ikwekwezi FM namhlanje kungelesine sihlatshwe emsebe yelanga. Namhlanje ke sizokuzwa ke bona ngibani lo esidije naye ozosinabela ngelwazi lakhe lonke analo ngempilo yakhe. Mina ke mlaleli ngingumsozisi wamajika ngimi ozokuditsha nawe namhlanje le Ikwekwezi FM Kukhanya Bha. Lotsha mna wethu konje namhlanje sihlezi nobani? Lotshani baba msozisi wamajika. Ngithokoze mvezo wamahlelo Ikwekwezi FM Kukhanya Bha. Namhlanje nihlezi no Thulani Gatsha Mrhetjha obelethwa ngapha ngeAlmastrip C bangazi ngegama lika Gomi. So ngize Ikwekwezi FM ngivakatshele e-studioweni ngakwekwezi FM. Siyathokoza njengoba suyatsho ukuthi ubelethwa ngeAlmastrip C, ubelethelwe khona, ubelethe ngubani, ukhulele kuphi begodwa wafunda kuphi? Akho sinabele nawe njengoba injalo. Ngithokoza kakhulu mvezo wamahlelo. Mina ukubeletha kwami ngibeletha ngeAlmastrip C njengoba sengitshilo. Ngibelethwa nguSithembiso wakwaSithole. Ngibelethwe nguJohannes Wanengaye wakwaMkhetha. Bakhe eMkhomazi eMachana Store. Ukubeletha kwami ngibelethwe ngonyaka ka1986 ngoFebruary nge20 ngabelethelwa eAlmastrip C khonoko. Ufunde kuphi mhlambe amabanga kwaphasi aphakathi naphezulu ngasihlathululela godu? Ya mhathi ngithome ukufunda isikolo eNkosabo Primary School. iNkosabo Primary School le ise Almastrip C. Ngithome ibanga lami lokufunda khona. Ngafunda khona ngaqeda esikolweni seNkosabo Primary School. Ngadlulela ePhumuleni kwesizwe Primary School. Isikole esihlanu kwendlela hlanu kuSikontiri ngeAlmastrip C yapha. Ngafunda khona ngafunda ngakhamba ngaqeda khona ngadlulela eKukhanya Secondary School. Isikolo esingemuzi omusha ngale ngeMadi. Ngafunda esecondary lapho ngifunda iminyaka emibili ngenza standard 6 no standard 7 khona lapho. Ngikhathi ngo2001 ngadlulela kwaManala sengiya senior secondary high school sengiyofunda sengiqedelela imfundo zobutsha. And then ngafunda kwaManala lapho, and then ngafunda ngaqeda kwaManala ngonyaka ka2003 ngoba ukuthi ngiceda imatric yami ibanga lami lesube nami. Ufuneka isikhathi sabantu abatsha nomhlanje or mhlambeni ufuneka isikhathi sanjena sikasho njalo. Lokho nakade ufunda esecondary uyabona muzivane kuthiwe ukhetha ama subject ukuthi mhlambe ukhetha i-commerce, ukhetha i-science, ukhetha i-general. Umkhetha uthome wakhetha yini mhlambe wena ukhethe yipi lapho? Mina ngithe nangifika kwaManala because of lapho bekumele ukuthi sikhethe ukuthi senza i-stream siphi or mapha ama subject maphi. Kwathola ukuthi mina ngenza i-physics ne-maths ne-biology ne-geography nesindebele ne-English ne-Afrikaans. So bengenza ama subject lawo i7 mara e-secondary eKukhanya bengwenza wonke wo11. Ukufika kwami kwaManala and then ke kwafocus because of being nephupho or iputango lokuthi ngifuna ukuzibona ngelinye ilanga ngingudoctor ngihelebha abantu ngolwazi le-maths ne-science because of i-science ne-maths beyinto ebaluleke kakhulu empilweni yami. Benginesifiso sokuthi ngibe ngomunye wabantu abatsha ebathuthukako ezikweni lolwazi lwe-science. Ya ngiyakuzwa ke uthi bofuna ukuba ngudokotela. Angazi ufikele ebudokoteleni namkanjani? Ebudokoteleni ngisendleleni eyakhona. Azange ngifike endleleni yoku-medical doctor njengoba bekusifiso sami sokuthoma. Mara ikhona enye indlela yokuthi ngifike ukuthi ngibe udoctor ngezikweni lefundo. Ngizayinaba kuhle ekuhambeni kwesikhathi. Ngicabanga ukuthi usinabisele yona ukuthi ngemva kwebanga lesumi usuke wenzani ke lapho ke ngoba uthi ibizo lakho lobudokotela awukafikile nanje enokhuluma ukuthi msekadanyana waceda ucede wenzani ukubereka idaka wokuplaystera wokwakha akho sinabele ngapho. Ngithokoze mhathi. Ukuceda kwami isikolo ngonyaka ka2003
ngaqeda umatric ngaphasa kuhle kwathola ukuthi ngiyalungela ukungena emazikweni wefundo ephezulu. Bengifisa ukuthi ngiphambili ngithuthuke ngiyofunda emazikweni wefundo mara kwathola ukuthi ngebanga lemali nobujamo engibuya kibo ekhaya ukuthi abazali abakavulungi imali yokusa umntwana esikolweni wathola ukuthi kumele ukuthi ngikhambe ngiyofuna umbereko ePitori apha. Ngasuka ekhaya kwaNdebele ngeze ePitori ngazomaketha ngajama estradeni kuChamberlain ngifuna umbereko amatokotoko ukuthi nami ngibona ukuthi noyipilo injani. Lokho ngikwenze for unyaka munye. Kwathi after unyaka loyo bese ngiapplyele ukuya epini ukuya emasotsheni ukujoina isotsha senaga yeSouth Africa, iSouth African National Defence Force. Wathola ukuthi kulesikhathi leso bayangiphendula bangibiza bathi ngize ngizobajoina ngonyaka ka2005 kwakuthola ukuthi no ngijoina isotsha ngiyakhamba ngitraining ngiyozinikela for inaga ukuthi ngiberekele inaga. Ngikhuluma nesotsha nje. Yeah, ukhuluma nesotsha. Yeah, asazi kuhle ukuthi esotsheni kwenziwani. Siyezwa bathi kunabo 115 battalion, 114 battalion. Zikhona into njengalezo kinabo lapha nenza khona njimela khona ubusotsha. Akusinabele ngapha ukuthi ubusotsha na uyoba lisotsha wenzani mhlawumbe bethu amabhutsu bafuna ini bafuna uqine or bafuna umuntu obuthakathaka bakujimise bona. Ngithokoza mhathi. Ebusotsheni apha mina ngangena ngo2005 njengoba sengitshilo. Ubusotsha obunamabizelo amanengi. That is why kufuneka ukuthi abantu bekhethu bazi bafundisiwe ngobusotsha lokuthi yini amabizelo ebangawenza ebusotsheni apha because of ebusotsheni apha njengoba sitsho sizinekelele ngolwazi lethu for isitshaba ukuthi sihelebhe isitshaba. So emasotsheni apha njengoba umbereko uhlukile kunamasotsha wemanzini kunamasotsha waphasi kunamasotsha wemoyeni amasotsha aqale zempilo wehealth. So manenga amabizelo abantu ebangafuna ukuthi no bawazi ngawo emasotsheni. Mara mina ngikufika kwami emasotsheni ngabereka nge44 Parachute Regiment iseBloemfontein kulapho ngihlezi khona iminyaka eminingi khulu. Ngihlezi eBloemfontein ngibeka emasotsheni sibereka ngokulungisa izinto zamasotsha as artisan silungisa amaparachute ukuthi amasotsha wethu nakenza umbereko wawo enze uthola ukuthi yonke into isafe and yonke into irehe. Oye utheyini parachute 44 Parachute Regiment. Ngiyakuzwa ukuthi ufike wabereka ku44 Parachute Management Regiment. 44 Parachute Regiment. Yes. Ukuthatha kwakho ebusotsheni ufike bewenze i44 Parachute Management. Ufike wazikhethela lapho ngoba ngikuzokuthi kunamabizelo amaningi noma sewafika nje ungazi next ufana nami nje bakusuluzela ngapho. Ukufika kwami e44 Parachute Regiment mina ngabona ukuthi ngcono ngithathe ibizelo leli eline technical skill because of njengoba ngichilo ngithi mina ngiartisan emberegweni ngokuqualify eze emasotsheni umbereko wami artisan ngakhetha ukuthi ngibereke umbereko otechnical. Mara njengoba siberekela inaga kwesinye isikhathi awukwazi ukukhetha because of siberekele inaga bekuthi ngosenze sure ukuthi inaga ina yonke into emele ukuthi ibe nayo. MKHULU ngikhuluma naye nje uberekela ngeBloemfontein. MKHULU ekukhambeni kwesikhathi uthe nasengihlezi eBloemfontein for iminyaka engange14 ngihlezi eBloemfontein for 14 years since ngakhamba ekhaya ngiyokufuna ubrotho ngiyobereka ngiyofunda nezinye izinto ekukhambeni. Ngibe seBloemfontein for 14 years ngenza izinto ezahlukileko esichabeni nemberegweni. Nje kwathola ukuthi esikhathini sanje unyaka lo emberegweni apha ukuya ngezicu zefundo esengizifikelele kwathola ukuthi bangifuna ukuthi ngize eNational ngizobahelebha ekuberegeni nabo la eNational sibone ukuthi no singathuthi sanjani isitshaba sekhethu iSouth Africa iSouth Africa yonke. Nawulapha ebusotsheni apha kunamabizelo ahlukahlukene ngaphakathi bayamthatha abanise esikolweni
namkha nasubereka lapho susebenza lapho waya akufundiswa ngamakhono athize mhlamba amasha ngaphakathi nangabe uyafundiswa ngaphakathi emasotsha ngapha ngakusitshela ukuthi mhlambe ngimaphi amabizelweni wafundako ngimaphi wena mhlambe wafundileko akusize ngani ukuthuthuka ngaphakathi kwebizelo leli lapho lamasotsha. Mina kufika kwami ebusotsheni ngithe nasengicedileko ukwenza i-training yobusotsha wathola ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ngo-2010 umbuso wangipha ithuba lokuthi ngikhambe ngiyofunda e-university. Bangibhadelela isikolo ukuthi ngikhambe ngiyokwenza i-diploma ye-human resource. So ngafika ngaregistara i-diploma ye-human resource e-University of CUT, Central University of Technology enzinze eFree State. Ukuthoma ngo-2010 ukufika ngo-2013 bengumntwana wesikolo ngifunda ngibereka ngisuka emberekweni ngesikolweni kwathola ukuthi nokwakuthi ngiyaqeda ukufunda kwami ngambatha ibhande lami le-human resource ngo-2013. Then kwathi ngo-2014 ngadlulela phambili ngokufunda ngaya kwesinye university ekhona lapha eFree State igama lalo ebathi i-UOPS ngayokwenza i-advanced diploma in disaster management. I-disaster management le ibereka ngezehlakalo zobujamo bezulu ezibangwa ubujamo bezulu. So kwasuka lapho ngo-2015 ngambatha ibhande lelo le-advanced diploma. Advanced diploma leyo ilingana ne-honors degree, equivalent ne-honors degree. Uthi nasengicedileko nge-advanced diploma ngadlulela ku-master's degree ye-disaster management. Ngayibereka i-degree ye-master's degree kwathi ngayiceda ngo-2018 unyaka